Ага достор, үчүнчү таймдагы көрүп жатасыздар. Сиздерге ушул жерден кайсы ат алып чыгат көрсөтөбүз. Анында толугу менен жанагы алдында айтып өткөн Кызтейт палван деп менимче уктум. Ал Чыңгыз палван экен достор. Аны дагы колдон келишинде алып берем азыр. Мүмкүнчүлүк болсо сиздерге көрсөтүп беремин. Көрүп туруңуздар, байкап туруңуздар. Өзү Россиянын аты жакшыбы же өзүнүн жайдары кара байларга жетпейби? Достор, аны дагы комментарий аркылуу жазыңыздар ой пикириңиздерди. Мага улак көтөрүлүп атат азыр, көтөрүлүп кетип аткан учуру кайсы палван алып кетти ошондо? Кайсы палван экен азыр көрөбүз. Кайсы палван көтөрдү. Мынакей достор, жанагы ат боюнча маалымат берейин сиздерге. Ассаламу алейкум, Чыңгыз ака, кандайсыз? Жакшысызбы? Жанагы өдөдөн паска алып келген ушул ат да, сиз. Бул парадасы кандай экен эми ошондо? Парадасы. Менин. Мына аттын. Ат өзүнүн эле мест. Местный парада экен, кара байыр. Каерден келдиңиз өзүңүз? Кызылтейттен келдиңиз, Мынакей Кызылтейт палван өдөдөн соорунду алган учуру мына ушул ат менен кара байырлерге өзү негизи жетпейт экен өзү. Менин оюмча, сиздер оюңуздар кандай? Комментарий аркылуу билдириңиздер. Көрүңүздөр, майлы. Мынакей достор, улак кандай болду аке? Карахан бул оюнда дагы келиптир достор. Караханды алып келиңчи бир аке. Караханды. Мага достор, жанагы Улук мырза, алейкум ассалам. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Айшурум, кандайсың? Сиз бу карахан историясын айтып бериңчи. Канча улак алган, канча машинеге таштаган, кандай? Машинеге таштаган жок. Өткөндөн бери энди Гилоам багласа. Тили зор, ечке, той ечкилерге таштап келди. Той ечке таша. Бул эми жашы канчада? Канча? 6 жаш. Парадасы кандай болуп калат бунун? Кара байырнын ушу урус ат смешинде. Мен шундый огемми. Огам да. Эми буну сата турган оюңуз барбы эми? Жок, азырча жок. Азырча жок, Азырча жок. Азырча жим. Нарак айдаң, нарак. Караханды азырча сата турган ою жок экен достор. Караханды көрүп баа бериңиздерчи достор. Комментарий аркылуу билдириңиздер. 5 тали чоп япты. 5 талик чоп атат. Ноқат командасынан 5 талида. Олдо туруп чопкен. Грамоталар купилер алып келген. Мынакей достор, жанагы буга чейин татканбыз негизи Караханды. Көрдүңүздөр, байкаңыздар. Улак бул жака өтүп кетиптир.
Kart oturada kart. Kart. Qaysi kanaldan? Ya Do'studan chiqadi aka. Do'stuva. Tamam. Do'stlar. Ya ne oldu da az berdi oshirmay bo'ldi o. Sonda. Sorun qo'yilib aytibdi. Sorun qo'yib aytadi ekan mana aka. Sorunlarni qo'ysa sizlarga tartib ko'rsatib berayim. Ko'rib turibsizlar. Bizning kanalda o'y fikringizni yozib like bosib turibsizlar do'stlar, kommentariy orqali o'y fikringizni bildiringizlar. Xudoy buyursa dag'i cho'ng uloqlarga borib tartib ko'rsatib beramiz. Sizlar bizning kanallarda ko'rib turibsizlar. Olstovoy mana aka do'stlar. Qaraxon bo'yicha dag'i tartib ko'rsatdim. Janobi Qizdaydek Chingiz polvonlari bir qancha polvonlarni sizlarga ko'rsatib berdim do'stlar. Otlarga dag'i baho beringizlar. Taşayın şu yerge. Bu canağı akkula o'xshashgan do'stlar. Mana do'stlar, o'dagi sovrin bor ekan. Uloq joyiga tashladi. Mana ko'ringizlar. Kim chiqildi? Tartoda sorun tartoda. Ya sovrin oldi o'shanda shular. Aldı. Qanday otning poradasi? At özünle Karabayır. Qorabayir ekan Keşke do'stlar. satsam olur. Aha, qancha yoshda bu? 7 yaşta. Qayoqdan oti? Shu yerdan otimi? Şevdeki. Aa, Yatandık. Jotonlik ekan do'stlar. Mana ko'ringizlar. Rahmat. Aka. Uloq qiziyotgan o'shura. Ko'ringizlar. To'xtaydi o'xshay. Yo'q, tagidan ko'ryapsiz. Qaysi polvon ko'taradi. Mana bu. Ko'tarildi endi odat quloq. Hayda жақынырақ бар қайда? Yo, жақынырақ тарт дейін. Yo, videoға жақынырақ тарт дейін. Yo, яқта тұр. Malaka dostlar. Yo, şundan qil yaxshi chiqadi deydi tega. Hayda, gel. Şimdi ketdi. Voy bu.
Biraz Hayda! toz kaldı. Sotunu sizlerge tatip ko'rsatamiz. Jambil javob atadi. Do'stlar, vlog turib jerda hech kim olmayapti. Kanalda çok var. Haydi do'stlar. Hozirgi sorun ne dedi sanlar? Abi bilmiyorum. Ko'ramiz qanday sorun bor ekan do'stlar. Ko'ringizlar. Bayağı naz tattı dostları. Boya şu kam yaptım. Ne yaptım? Pişik yaptım dedi. Bu yerde çok geldi. Ben de abi yaptım. Ana. Aybek bere kavas. Bul. Ya belki okuyorum belki. Bul. Tamam, gideras. Nasıl mı lan? Nazaraka havayı tafızı. Hayda canım ha. Yok. Ko'tarildi do'stlar, quloq. Qaysi polvon ko'tarildi. Oldu da. Tushib qoldimi? Tugib qolibdir. Buradan payla gitti. Payla tuttu. Birleşti. Ya Sadık, ona kay mindirelim mi? Hazır mindireriz zaten. Ya Sadık. Ulan ya koşu mindireriz zaten. Ama köye nasıl? Dostum bulalım. Vay bek çocuksun bu. 500 var ha. Sıraz mindiriyoruz. Sana sorun geldi mi? Ko'tarildi. Sorundan koyuyor. Ya bu bayağı koyup bitiriyordu bu. Ne? O yüzden palas koydu. Ne koydu? Sorun da öyle koydu bırak. Sorun da öyle aytılmam. Hatta çukur sorun. Naliye kadar çekti. Ya süper bana malakalar jetim. Tag'i tushib qoldi o'xshaydi. Mana shu. Mana ushul polvon olibdi do'stlar. Otida ele Jo'nukoy ot emas ekan.